Krawal, kaj je zdaj? A se kaj pelamo? Se pelamo naprej, mi smo z vami Kontradikshn, nuklear rock, electro-rock iz Krškega. Prosim še en aplauz za Hoba, band Hoba. Fak je. Kar naprej.
Lani smo izdali našo zadnjo ploščo Ahead of Ourselves in nadaljujemo z nostalgik, ki pogrešamo stare čase.
živeli. Zelo smo počaščeni, da smo nocoj tu pozvali. Zdaj bomo igrali en komad, ki je bil napisan že 10 let nazaj. To je zdaj tu del, ki bi mogel začeti govoriti, o čem govori komad, pa ne bo, ampak govori o enem.
vsem za razumevanje tega, da digitalija ne vidim, da se ne gre brez očitno. Zahvaljujem se organizatorju, zahvaljujem Robertu in ekipi za povabilo. En aplauz za Roberta, za ekipo, za Krawal, res na the best. Compress your mind! Your friends are in your side, say expand your body. You're clapping, you're clapping, you're clapping, you're clapping. You sing for joy. Your head is not in your hand, and it's not your joy.
pa res, zdaj pa res. Hvala lepo.